ngo ngaho ndabica nakubwira. Ntiwari bwabyuke witonda guha n'amazi ukaraba mu mazi imbere ndakubwira ngira ngenda ku murima nawe ushobora urategura abatwi bawe nyambara ibiforoma mesure kugira amasaha kujya kwishuri zongera byumye bace bagenda ku ishuri ninazanjishe duteka cyo bajya ku ishuri yego ntibaze gucererwa none ibyo byo ndabyimenyereza kuba navuye ku murima ndabiri suka no asuka nayo izanya hejuru n'amashikiri nairahe ndagiye nakuru urabugerageza ubona ko n'udukoko two ngaha nza guca nsanga mwagiye kwirinda happy sa happy love you Nengo tudakuze. Yarabyuye umwana. Oya, ajyana. Ngiye tugakora akazi. Reka nkoresha umwanya ndahamaremo ngo ngende kuraba ko bariye sinibuka ko n'ubufu bwasigaye Tutagiye kwishuri. Ndamubwiye kwishuri mutaye. Tutagiye kuganira. Niyo kwa mukina sibe kwishuri. Nadada yatevye. Nani? Abanyamubara kuri kujya kwishuri mutaraye. Reka tugende turagaruka tuce. Adishamba cyane. Rero baye. Nigo neza. None go nige neza. Nige mwige. Mama wakuzuva mujyana. Nige mwana bagenda kwishuri batariye. Ababanje.
ariko niba numva yakureba bavuga ngo ndagufashe nabi bayaje bavuga sibyo amahora azi ko abantu bavuga menshi kandi ibyo bareke bavuga ibyo bavuga ariko je ndazi ko mfata neza kandi ndashima Imana kuba ari we mwiza nabonye ubwo mwana fasha amazi yo kunywa ngenda yavuze akoresha kuvuga cyo umwana ndamufata nabi ndamufata nabi gute je navyo mbona ko yakora ikintu ashaka duteranye n'umwana nabo bakora byose hariho bisama ndagashimye mbore sana n'umuco ubugaye rya video yugaye cyane je yananiwe kugura Asaje uzalile ya matera na kile tunasimulia ili chungu baba tori bacu bariga shaka kubera mparagiye mu murima ndibagira n'amasaha baca dukora bagiye ku ishuri bagaca bagaruka bagasanga ntiturana baronka n'ibyo duteye anyatara mama ubwo rero ku isoko cyangwa ku mashini ndagura ubwo kubera ko bafata abatoyi banyu neza yego tugenda twakoze usanga bagiye kwa dadi cyangwa ugasanga mugaye bagiye batetse tuba tugikera gato nabibona nabino kure nuko tukagenda ku ishuri tugaruka tutavuga n'icyo kurya twaje tubarindire baratuma ubuzima bw'abantu baradutaye baragiye bagaca baguma bagenda tutarara katutihangane dufashe no kumwakira udukura mu buzima budushyira mu bwinshi ndeba n'umubiri n'amakeye turiga tutariye tukagenda ku ishuri neza bazi ko tutaragera no kurondera n'akajumbari reka tubarindire turabe ko boda bose tugaruzanya dukira aho bashima Imana inzara harishye ndeka kwisinzira kushaka twagiye mu nzu twagiye iyo usanga shamwe mwagiye muri abagabo nta n'igihumbi ngaho babahaye cyane cyane wowe ukunze erega twebwe amakuru adushaka dusanga ku ishuri mugaca mubesha ngo mwarimu mugaca mujya kubesha ngo muvuye kwa dada mwe murabesha aho muvuye kuri twa dusore na nikibadaci na nese nkani babahanga bose mutekereze ko bose dukabangana duteke bose tubagarurira none numva ko babahaye hii fasi kweli panapoa kweli, yani hamna fujo, ile fasi kiutaratibu. Kevin mwenyewe hajafika najuaza. Bwana umefika, sasa mbona umekaa kidogo? Bwana muda
Si unajua kule tuko maji na. Ndio maana umefuna kawia. Vitu vya kuvuka maji pale, ndio vinashindana watu. Kumeni wenyewe mani kumbe pana toka upepo kanapita vizuri. Usi kama ifasi piko vizuri kweli. Lakini sawa demo hajafika mani. Kwa sababu tena kukutana hapa. Nikana mimi niko nadhani tutakuja fetu kukutana hapa. Mimi sema hata nimefika nikafika tukutana mie peke. Nimeona desa basi unafika. Unaona kawia hapo unaona ni saa ngapi kweli? Unaona ni saa ngapi? Saa 3 ishafika. Unaona saa 3 yote bila hajafika kweli. Tumesikilizana saa 2:30. Sikia sasa. Bila mpaka saa 3 inafika bila hajakuja. Baba. Toto zimekuja. Sisi tumesikilizana saa 2:30. Natoka mbali. Natoka mbali. Angalia wale sam. Sikukosa kinge. Tumesikilizana saa 2:30. Nikalia hapa nasema tena ngojea mpenzi wangu hapo tunapita. Mimi mwenyewe kwanza kama enda kutaosha toka hapo. Yaani mwanamke gisina alikuwa tunakosa tu kidogo nifikie agendani pale basi tuchukue. Tena sasa. Salamu nenda. Naenda pale kwa. Naenda pale kwa rooms. Mwenye nikisema choga mwenye unaenda kuoga masaa mawili unajipodoa masaa 4 Kawaida mwanamke. Mimi nataka nikuulize swali. Nikuulize. Mimi nimekutongozaga ukaniitika. Sasa mimi nimekupatiaga moyo wangu 100%. Lakini mimi siamini. Wewe umenipenda kutoka moyoni au tu wamekulazimisha? Ninatoka moyoni. Natoka moyoni hapo ni sawa sasa. Niko nataka nikuulize swali. Kwa jina mtu wa karibu au mwanaume? Hapana. Hauna tena mtu wa karibu au mwanaume hivi? Hapana, besada mmoja wa kwanza kwangu. Kwanza kila mtu tena tamani tuwe tu pamoja. Ndio maisha yetu nyumbani. Alafu ukitoka kwa masomo, tende kwa maisha yako ya mbele. Si vizuri tu. Vizuri. Alafu kwa maisha yako ya mbele na vitu vya vinaendeka aje. Tena ukiacha masomo na watu tunaachana. Sikia tena. Unawastana mikwala yako. Masomo itatuma tunaachana mimi na wewe. Kwa sababu masomo ni lazima. Morini. Sianja saizi kweli. Sasa bado na sasa kukula bado hazijafika. Unajua nyumbani kama sikukutana na posi. Wewe unapendaga kula kweli. Usiku hujakula. Sasa sijakula usiku, nafasi kisha posi uenda fanya kwa aje. Sasa mbona saa hizi pingali mapema? Unajua basi na saa 5 ndio twende. Fikina nakupa vyakula na. Sababu mimi napenda kweli. Nakupenda sana mpenzi wangu. Kivipi? Kivipi? Nakupenda toka moyoni mwangu. Hakuna mwingine mwanamke mwenye nipenda. Tena nakupenda kwa dhati. Mimi nitakuwa mshiriki mpenda. Sawa, unataka nikufanyie nini be? Tunajisikia. Haya. Sawa. Sawa. Naamini be. Shami. Okay. Mimi kuaminisha ujue mimi nakupenda. Na nakupenda kwa dhati, sio vile vya gorofa. Utafanya space siku gani? Na leo inawezekana. Sasa ngapi? Magharibi. Saa 12. Sawa. Mimi naenda nyumbani. Naenda nyumbani?
Tena nikushindikize. Tutaenda bila toaji wani. Oya. Mimi naenda. Poa. Tunaenda bye. Tutakutana na mitaa. Poa. Na mimi nafika naenda napitia huko. Sawa. Poa. Mimi nataka niende, nataka nipitie huko. Haya, twende.